Bonjour ludzi, my smo u New Balkan Cuisine. Sedzeni czaj z lawandą. Šta misliš da ćeš jesti? Pa ne znam, naručila sam nešto, ali ne pamtim šta je ovo. Milk cheese from Mountain Majovica, you have paprika, and you have domestic crust. Enjoy! Hvala. Wait. Ovo je oxtail. Da. Moja baka Da? kuva ovo. Stvarno? Svaka nedelja. Ukusno je, preukusno. Prijetno. Prijetno. Sourdough bread i spread sa paprikom, mislim, i srpski sir. Šaljka repamo. Probaj, ajde, probaj. Šta misliš? It's very strong. Come back here.